Bitjong la ntate le la morwa la moya o halalelang. Amen. A re rapeleng. Bitjong la ntate le la morwa le la moya o halalelang. Modimo motle, modimo dikgaogelo tsotlhe, papa ke a go bitsa, ke a go mema. Diphirimana letsatsi Jehova ntate ke bitsa lebitso lao, ke tlisa ditanki le ditebogo. Wena modimo o letseng le rona, wena modimo re thusitsego. E se ka matla a ditloloko le diwatshe tsa rona, empa e le ka mosa le mogau wa hao papa. Wena modimo a phelang Jehova ntate, ke sa go mema ke re tsena gare go dipetlele le magaeng mo go lwalang bana ba hao Jehova. Ba fodise papa, gonne wena o fodisa ka lentswe papa, mabaledi modimo motle. Ke rapella le botlhe Jehova ntate, mabaledi modimo motle, ba dutseng pele ga mabitla a baratuwa ba bona, ba patang phirimana letsatsi le ba patileng Jehova. Ba tsebe gore wena modimo o teng, o le modimo a leng gaufi le ba ballang, o leng gaufi le ba ba bitsang lebitso la hao ba go utlwa Jehova. Tsena le rona Jehova ntate, tsena le rona sinagogeng ya gago papa, tsena le rona mabaledi modimo motle, le rena re tlhogonofatse ba re tseneng tempeleng ya gago papa, mabaledi modimo motle, re rute lentswe la gago, mme rute tsotlhe, rute le go rapela papa, mabaledi modimo a Israele. Re be ba lokileng ka nako tsotlhe, mme o re hlatswe, o re tlhwatse ditshila tse di leng mo go rona, re tlhwatse, re tlhwatisitse wena modimo a leng teng, o alfa le omega, mathomo le bofelo. Ke o boditse maineng a mararo, la ntate la morwa la moya o boitshepo. Amen. A re kereng palong ya rena mo lengwalong la Johane tema ke a bone, e le go lengwalo la evangeli ya letsatsi la lehono. Yona ka thoma go bala ka temana ya bo 23 go fitlha go 26. Johane chapter 4 verse 23 to 26. Empa nako e a tla, le jwale e setse e le yona, eo barapedi ba nnete ba tla rapelang ntate ka moya le ka nnete, gobane ntate o batla ba mo rapelang jwalo. Modimo ke moya, ba o rapelang e ka kgona ba rapele ka moya le ka nnete. Mosadi a re ho yena, ke a tseba gobane Mesaya ya bitswang Kreste o tla tla, motla eo a tlileng o tlo re tsebisa tsotlhe. Jesu a re ho yena, ke nna ya buang le wena. Lentswe la morena le hlohonofatse. Tlhogo ya taba e re, nako e tla, e le hona jwaleng e sentse le yona, yeo barapedi ba nnete ba tla rapelang ntate ka moya le nnete. Tlhogo ya rena ke moya le nnete. Mokaule ka wena nkadime tsebe tsa gago tsa moya, gonne re bua ka thapelo ya moya le nnete. O teng monno mongwe ba binang dipina ba re ke khulong, o re o modimo yo tletseng tshwaro, ke tlile go rapela, empa ke simolola ka gore thapelo ga ke itse. O re ke teng ka go rapela ka moya le nnete, mme lentswe la ka tseno Kreste o bua le nna le wena. E re teng nako ya modimo a batlang ba rapelang ntate ka moya le nnete. A nna le wena ba re tsenang gare go ntlokgetho ya modimo, re tlileng go rapela. A nna re rapela ka moya le nnete. A nna le wena ba ba re le malapeng re bisang lebitso la modimo, a nna re mo rapelang ka moya le nnete. Ngwaneso ya rategang, ke nako ya gore modimo ka ge le moya, lentswe la bua le re modimo ke moya, mme o batla ba mo rapelago ka moya le nnete. Mme a re tle
re ithuteng go rapela Modimo ka moya le nnete gore a tla utlwe dithapelo tsa rona gonne ra rapela mme ga re fumane dikarabo gonne re sa rapele ka moya le nnete re ngwaneso gonne ba bang ba rona re sanagare ga re go ditempele re tlo rapela mme re tlisa dithapelo tsa rona re rwele mme re sa rapele o fumana motho ga a rapela motho tse sa lokang ga a rapela bolotsana gore mo mongwe a se ke a tswalela pele botshelong ba bang ba rona re rapela ba bangwe gore e ke ba ka timela mo lefatsheng le gonne re sa ba rate mme utlwa lentswe le Kreste a bua le nna le wena phirimana letsatsi a sa bue le mosadi a Mosamaria a re etla nako ye e leng gona e sentse le yona ba tlo rapelang tate ba mo rapelang ka moya le nnete moya go rapela wa o gaetsa moya go tsene o rapela go bua Modimo a bua le wena mme o bontshe tsela go bua Modimo a bua le wena mme a o sireletse ga gare go dira ka thapelo ya nnete le moya ngwaneso ya rategang ke nako ya gore ba rapelang re rapele Modimo ka moya le nnete re rapele ka nnete ga re rapela Modimo utlwa dithapelo tsa rena mme o tlo re araba empa ga re rapela re sa rapele ka nnete ba teng ba bang ba re rapela le bona ba le ka mo dipelong ba rapella bohumi ba teng ba rapelang go batla mahuma lefatshe ba teng ba rapelang ba batlang ba lwelang le ditulo ga re go ditempele tsa Modimo ba lwelang ditulo ga re go muso ba re ga Modimo a kamphase ba tla utlwa ka nna mme Modimo ha amohele thapelo tse jwalo yes o tla o fa mme tla se tsamaye sentle gonne o sa rapela ka moya le nnete ba teng le bona baloi ba tsamayang ba loyang bana ba Modimo ba rapela ba re Modimo re thuse gore ga mokete re ka mo tlosa mo lefatsheng goba ga motlete re ka mo loya wena re fe maatla mme ka tseno ke bua ka thapelo ya moya le nnete o re monno mo ga opela o re Modimo re rute go rapela ka moya le nnete re rute go rapela ka moya le nnete ke nako ya go batla Modimo o re go e bala mo temaneng ya 24 o re ga tlhalosa gore gobane Modimo ke moya yes Modimo ke moya ba bang ba rona re batla Modimo re mmone o re ge ke gopola lentswe le tsile la bolela o re monna mosana a bolela Modimo a bona gare tuka o re Modimo re ga ka bona sefathogo saka you will be surprised ke Modimo ke moya how believer mo the Holy Spirit how believer mo nneteng mo the truth gonne Kreste teng o kile a bolela gore ke nna tsela le nnete le tshegetso e re ngwaneso o re Kreste ga tloga lefatsheng ga laela barutwa ba gago o re ga ke lesie ke nosi ke lesia le moya o mokgethwa mme ga re rapela thapelo re rapele Modimo ka moya le nnete ke bua ka thapelo ya nnete ke bua ka thapelo e tletseng moya o re mosadi ha tswela pele go bala temana ye mo temaneng ya bo 25 o re ha o fetsa ha tsena ke moya gonne Kriste motse tsotlhe o re a tseba gore Mesaya yo a bitsang Kriste o a tla o re ha tla o tlo re bolela tsotlhe o re Kriste ha marabare ke yena o buang le yena
o re Kreste ka le la matsatsi ha botsiswa barutwa ba gagwe gore ke nna mang, o re ga batho ba mbona ba re go nna ke nna mang, o re Simon Petro ha araba, o re ba bang ba reso, o re lona le re ko nna mang, o re Simon Petro ha bolela a re o Mesaya, o morena, o re wa utulela ke wena empa ke moya o boletseng le wena, a moya o tsene mo go rona, a moya e bona o re ka itsang mo dithapelong mo sotlhe gore lentswe la Modimo le tsamaye ka pele, gore lentswe la Modimo e be lona le re tlhatlhang. O re monna Molutere mo sefeleng sa 288 temana ya bone o bua mantswe a re le gona re sa felego re rapela Kreste mongwe re re kwang rena ba tšhego ba diago thapelong, Jesu a ko re fe maatla go kgotlhelela mo go lweng tlhabanong, re be dinatla mo re tsenang go fenyang, re fe maatla mo thapelong. Ke bua ka thapelo e na le maatla, ke bua ka thapelo ya nnete. Monna ba babedi ba kile ba tsena tempeleng ba ile go rapela, yo mongwe ga eme pele ga thapelo, ga lebane le a letlara Modimo a re nna Modimo ke ntsha karolo ya 10 ke direla bahloki, ke fa ba leba, ke etsang ga ke tshwane le monna yo wa moetsa dibe. Ke thapelo e tlhokang moya le nnete. Utlwa monna wa moetsa dibe wa bobedi ga fitlha re nna Modimo, nna motho a lefela o nkgaogele, o tshwarele dibe tsaka. Ke ena tsamaileng a lokologile mo go moyeng wa gagwe. Ngwaneso a rategang a re rapeleng, nako e ke nako ye boima, a re rapeleng lefatshe la rona le fetoge, a re rapeleng ka nnete le moya o Modimo re rute go rapela. Ke go biditse konyana maineng a mararo la ntate la morala moya o boitshepo, amen.